nizan pathiani zana in khelang sar zualte result le be bomte tuntuma chuan soivele ta ila chubaka chuan transfer tholeng kan soikai tel don ani nizan pathiani zana khan Europa League sang te khelchun zamania chungjinga chuan League 1 le Bundesliga bi khi chu club langsar lutuk inlan anam lo awangin kan soikai lowanga ma se an league table tharber ero kan soikai dona heng league pahni atang hi chuan an team lian le langsar zualte inrini zan khan anin lan to awangin pathiania video kan ti chhuwa khan kan soikai towa Bayern Munich te Borussia Dortmund te Leverkusen te PSG result te kan soi to kha wang khan tuntuma hi chuan kan soi non don lawani chu wangin Serie A lama kaita ila Italia Football League sangber Serie A hian pathiani zana Roma season mangtha takin champion line Napoli an mikhuala goal khat alut he mecha hian team pahnih ten chakan tum hleya ma se Napoli he minute samthum parukna a Rasmus Højlund siam sakatangin David Neres mangin ma an hruaya he goal bak hi goal danglu bel talovin mikhual team Napoli hi sikhat fain an chakta ani Inter Milan in kholmola pisa semi final ne boka Inter Milan goal ni te hi Argentine forward Lautaro Martinez a minute samruk pakwana le minute samriat pathumna a akhungte anni tihian Serie A te bola AC Milan in khelsom pathuma paisomni pariat anneya pahnina champion line Napoli hian khelsom pathuma tangin paisomni pariat vek anneya pathumna Inter Milan le palina Roma ten paisomni pasari veve annei boka abik takin Serie A te bultuna andin muna top 4 team te hi anin thlau lo zual hleya an boruak ala tang tha hle te bula pangana Bologna in paisomni pali anneya ani hian khelkhata an kheltlema wangin an khelma baka an chak chuan paisomni pasari an nei vele theidon bok parukna ses Fabregas sakai shoi komo amin ani hian khelsom pathuma tangin paisomni pali an neya tun seasona team chachapol anni pasarina Juventus an oma khelsom pathuma paisomni pathum an nei Serie A season kalmeka hian te bula pakhatna tanga pasarina te hi point somni lo chuak ling om chun an nia heng team pasari te hi anin thlauna po azim hleya chu wangin champion la be sei sang team zinga antel vekani komo bi khi soibel talokila Italian club komo hian season an mangtha hleya Arsenal captain Thin Cesc Fabregas sakai shwai hian match an khelna nung som pahnia Clomia Lavin unbeaten record an nei taria heng match som pahnia hian Juventus le Napoli te pon machon tela sangni pathum khan Serie A atangin an relegate sangni somni palia Serie A anin pet kai le chau boka chutiang ani chungchuan tuna hian team mason berte jingami team munom pol tak anni le der to Spain a Football League sangber La Liga a pathiani zana Real Madrid anin lana Real Madrid hian khwalmuala Girona an machona goal khat veve khungin anin he tok he mecha hian muale tu Girona hian ona hi mangi minute somli pangana man hruaya second half minute somruk pasarina a Real Madrid hian penalty an hlo chu amhang tangkain Mbappe an goal a chantira penalty goal mangin an sipuran shoot heminu hian team pahnih ten hun tha an neite goal an chantir theilowa chu wangin goal khat ve ve nein point khat ve ve a an lung oi atulta ani Real Madrid ta na goal khung tu Mbappe hian season kalmek La Liga a goal som pali akhung tling ta dera tun seasona in elna a khel zongjong atangin match som pakua a goal som ni pathum lai akhung tling der towa Real Madrid goal khung khol ani chunjom zel Real Madrid hian an player Luis Xabi Alonso kai hroina hnuaia an season khatna an mangmeka match som pakua tum som pali chakin tum thum ron neya tum ni an tlom La Liga bi ka match som palia tum som chakin tum thum ron neya tum khat chawan la tloma la tlom tlem le ma sela te bula ma an shwai chunjom thei talavani La Liga table tharbera Barcelona hian khelsom palia pai samthum pali nein point khatin ma an shwaya panina Real Madrid hian khelsom palia tang vekin pai samthum pathum an neya pathumna Villarreal in pai samthum pahni nein palina Atletico Madrid hian pai samthum pakhat an nei boka tebula top 4 chin hi champion be sei team ani chunjom ta zela pai samthum thok chuakling om chun an ni bok English Premier League ka pathiani zana Aston Villa in sikhat fain an mikhwal Wolverhampton an neya he mecha golom chun hi minute samruk pasarina a penalty area pona tanga Boubacar Kamara an apet goal ania penalty area pona tangin Moisetin Martakin goal kham kila athlolut ani Brighton in khwalmola Nottingham Forest in hi final ne boka Brighton goal ni te hi
first half additional time a Maxim Desi parakhung le minute somriat parian a Stefano Zima sakhung te an nia Brighton hian he match hian Nottingham Forest lar hnung an thian moi thin hle a goal ni aya tam khung thei an nia ma se Nottingham Forest goalkeeper in save thatak tak te nei thinin heti chung hian Brighton hian goal ni khung ta thawin point thum an hlo chuak ani team langsar in lanjinga Manchester United in khwalmuala Crystal Palace goal ni goal khatin an neya he match hian minute samthum parukna Manchester United hian penalty choin an defender lani euro an Mateta atitlua Mateta hian penalty hi goal a chantirin Crystal Palace si sikhat fain ma ashwai pui Mateta hian penalty hi tumhni apeta ama sazoka pet goal thoma sela akeding lama petin ake veilam apet pertela chuwang chun gola pom ani lova an pet thattir ani kha dan thar ania lakhelo te po kanom takin soifia talokila tun season atanga an man chan dan thar zingami ania penalty pet rengin apetu in tipal thil thuwa ball voi ni atokani chuan entirnan ball apet lobna lam ke apet per angchi ate hetiang athleng chunga apet goal ani chuan penalty pet thattir tur ti ania chudan an nei tharta ka wang chuan Mateta khan apet thata a apet goal ta thawani he match hian Manchester hian first half an sipuran su theilova second half ero goal nia changle tin minute somnga palina Bruno Fernandes free kick pe ta changa bola mu Joshua Zirkzee an thataka in herpuin sir taka changin apet lut moi hle minute somruk pathumna Manchester United hian free kick bok mangchang kai lein Bruno Fernandes an apet done moti lain ball apet sonjeva abula ding Mason Mount atan angle atidang lama pet arem zui hle English player Mason Mount hian near post lam leishula thatakin apet goal zui ta boka hemin hian goldang lu bel talawin Manchester United hian second half a goal ni an khung mangchang kain goal ni goal khatin Crystal Palace mual nei tu hi an le thala point thum an hlo chuak ani London Club West Ham in team tal boy Liverpool mi khwalin goal ni aluta he match hian Liverpool boss Arne Slot tun haya soisel lo Mohamed Salah bultan tu zinga tel lovin athau tha Salah hian kumsani somni pali April thannuwa English Premier League a Liverpool tana bul atan lo masak ber atong he match hian first half a team pani ten goal an khung theilova second half a ero goal ni lutin minute somrukna a kodigak posiam sakatangin Paul Magdalena somni pangaman Alexander Isakan Liverpool tan English Premier League a goal masaber akhunga hemi nu hian goal dang alu bel theilok lo hetiang kara hian minute somriat palina red card phorania West Ham player Niklas Füllkrug Liverpool player Dominic Szoboszlai atitlua hemia hian pakweta hian referee ahnaya aphun zui chiam pakweta hi red card achoi chak shim emoniti tur khopina khosa card achoi ma chuan referee laka in showsak abang dulova ti chuan referee in yellow card choi tirin ama in yellow card achoi to boxia double yellow card kaltlangin red card achoi zuita ani hemin hu additional time minute samkwa panhina a Joy Gomez siam sakatangin kodigak puan Liverpool tan gola khung bel velea Liverpool hi sinhi fain anchak zuita ani Liverpool goal ni na kodigak po khung siam saktu Joy Gomez hian sahni somni pathum somni pali season nuwa Liverpool tana assist anei masak ber ani team panin he match hian goal shot tum som an nei tling lo ve a West Ham phei chuan goal zone a voi khatma an pet lo Isak hian goal akhung ta ka wangin British transfer chanchina player lak lu man tamber hian Liverpool tan kan soilan jok to ang khan English Premier League a goal masaber ania match ruk atangin goal khat anaya assist tum khat anei telbok ani hian in elna sanga Liverpool tan match som pakhat a khel towa goal ni khungin assist tum khat anei telani pathiani jana in khel ngai ven lobera Chelsea in Stamford Bridge Arsenal an mi khuala in khel munam taka hian golalu main red card for ani mini samthum pariana Moises Caicedo Chelsea midfielder poimoin red card achoya Caicedo hian Mikel Merino achuna lama chiang setin atlo fu pala VAR endikani nuin alawom thokhati finfia ani hemino hian Caicedo hian direct red card achoi Chelsea hian mini samthum pakwana atangin player claim zokin an khelchun zom atul pha heti chung hian Arsenal laka antang theile second half mini somli pariana Reece James a corner pet near post lama ball thloin Trevor Chalobah an atau goal moi leya near post nai atangin far post lama atau pialut
Arsenal goalkeeper David Raya an aban man lova a goal chiang hle Chelsea hian player tlem jong ni chungin sikhat fain ma an hruaya hemi hnu minute som pakhat na minute som nga pakuana a Bukayo Saka an dinglam sira ball changin thataka asiam rem hnuwa dutu sama thain cross ball aneya Mikel Merino an chiang zetin Arsenal tan atau goal vele Chelsea goalkeeper in abo man lovani Chelsea defender Cucurella an Saka cross tur aveng man lova Arsenal player pani Mikel Merino le Madueke ten Chelsea defender Gusto Anzon Ronto boxia Blues tan dan aharsa he mecha hian team pani te hi anin nor ngam vevea gol khung na hun tha dang po an nei ma se gol khat ve bak an khung thei talova Chelsea hian minute somthum pakwana atangin player tlem jokin khel ma sela Arsenal laka hian team tha an ni zia an lan tir chiang hleya Arsenal hian an tam jok nuwa ball changtam zual ma sela an tan Chelsea an all sam lo hleya in khel chungin Arsenal hi goal shot nei tlem jok an ni bok Arsenal hian an tam jok na an chakpui zo bik lawani ma se Gabriel Saliba an center back rin roll pahnih tel lova in khel an ni awangin Arsenal tan chuan result chia ani lo na lai aom thei ome he mecha hian abikin Chelsea tran tu ten an soi sel zui aoma chu Arsenal center back hin kapi chungchang kha niya hin kapi hian akivin Trevor Chalobah a ngoka Chalobah a biangki lai abok lian ngal hle Chelsea lamin red card tura an ngai match referee ero in yellow card a adu tok thunga kha minute somlina bora thil thlengania Chelsea in red card an choi hnu loka thleng ani hin kapi khan red card choita sela anin zat le chia don tina nia chu Chelsea tan chuan thleng se ti om tak po ani engpo ni sela Arsenal in tlom an pumpela Chelsea point tlem jok chungin tlom an pumpel ve tho boka point khat ve a an lung oya trul Arsenal hian tun season a English Premier League B ka match som pathum khelin tumkwa an chaka tum thum ro an neya tum khat chau an latloma in ela an khel zong a tun season a match som ni khel tling ta in tum som paruk an chaka tum thum ro na yin tum khat an tlom Chelsea hian English Premier League season kalme ka match som pathum khel to in tum sari an chaka tum thum ro na yin tum thum ve kan tloma in ela an khel zong a match som ni ve khelin tum som pahni an chaka tum li ro na yin tum li vek an tlom ani ti hian English Premier League season kalme ka table thar bera Arsenal hian khel som pathuma point som thum nain point nga in ma an hruai fal me ka panina Manchester City in point som ni panga nain pathumna Chelsea in point som ni palina Aston Villa point som ni pali an neya pangana Brighton in point som ni pani parukna Sunderland in point som ni pani pasarina Manchester United in point som ni pakhat pariatna Liverpool point som ni pakhat vek an neya pakwana Crystal Palace in point som ni an nei bok tebula pakhatna tanga pakwana te hi point som ni thok chuakling om chun an niya tun season English Premier League an khel to china Arsenal chau hi point som thum thok chuakling om chun an niya Arsenal chau hi goal som chuatling lo om chun an ni bok tebul mong bera om Wolverhampton hi an result a thalo chun zom zela ani hian khel som pathuma tum som pakhat zet lomin tum ni chau do an neya an la chak mi lova point som thum pakwa lo chua thei atang hian point ni chau an la lo chuaka an relegate arin om tial ani zanin in khel turte kan soikai ma in league table dang soikai talokila France Football League Sangbar League 1 a hian tebula lensin khel som palia point som thum pakhat nein ma an hruaita a panina champion lai PSG omin point som thum an neya pathumna Martial in point som ni pakwa an nei ve mek bok Germania Football League Sangbar Bundesliga a hian table thar bera Bayern in khel som pahnia point som thum pali nein point riat la in an sang fal towa pahnina RB Leipzig in point som ni paruk nein pathumna Dortmund in point som ni pangan neya palina Leverkusen amin point som ni pathum an nei pangana Hoffenheim point som ni pathum an neya parukna Stuttgart in point som ni pahni pasarina Frankfurt in point som ni pakhat nein tebula pakhanna tanga pasarina te hi point som ni thok chuakling om chun an niya Bayern Munich chau hi point som thum thok chuakling om chun an ni bok hei baka hian Bayern chau hi season kalmek Bundesliga a goal som chuatling lo om chun niin goal som li khungtling om chun an ni boka unbeaten record nei om chun an ni tel bok ani zan ina in elna then khat khalchun zom to roma chungzinga chuan Spain Football League Sangbar La Liga a dar khalle chanveya Rayo Vallecano le Valencia in machondona Serie A dar khalle mini sompanga a Bologna in Cremonese an mi khual don bok
BBC na transfer thuleng atarlan te soi chhun zom ta ila heta hian caught offside in tar langin Liverpool chon Real Madrid atangin midfielder Eduardo Camavinga kumsom ni pathum mi hi laklu andua Paul Magdalene somnga pani point panga vel sen anin huam ni in atar lang telbok team talk in tar langin Everton chuan Iliman Endia hi an shalphal lova ani hi Liverpool in an helmek ni in tarlan ani Times in tar langin Manchester City chuan Bournemouth atangin Ghanaian forward release clause Paul Magdalene somruk panga nei hi laklu andua January thachungai hian Manchester City hian laklu antum don Telegraph in tar langin Jurgen Klopp chuan Red Bull a head of global soccer anina chelchun zom zel adua Liverpool a manager anga kirle mai aril rugri lavani tu hnaya Jurgen Klopp hi Liverpool nen soizom ani tharna sa hleya ma se ama hian Liverpool a kirtumna anei ri lo ni in alang Football Insider in tar langin Arsenal Sporting Director Andre Barta hian Elche atangin Spanish midfielder kumsom ni mi Rodrigo Mendoza hi laklu ngai atuma andin munpo athale ni in tarlan ani Spanish sanchin buten tar langin Manchester United chuan Real Madrid atangin Uruguay midfielder kumsom ni pasari mi Federico Valverde hi laklu antum don Times in tar langin Barcelona Sporting Director Deco chuan Manchester United atanga lona anho Marcus Rashford hi annena ahlim thu asoya Barca hian laklu theidan remchang anne chuan an lalu don ni in tarlan awm bokani